осталось, иди. По $80, Да, да. Канча болот? $80. Ну, на 88 говорит он, что? Около 7 тысяч. А, 7 миңдей было ушел Сейчас футболкалар. вот 600 сомов сделали акцию. Уже не осталось, все чемоданами алып кетишти. Только эски остались. И некоторые там есть эмки. Футболкалар 600 7 миң сом болгон экен азыр. Канча болот? 600 сом. 600 сом болаттыр. Наки, рубашкалар, эжеке тоже, вот Лакосте тоже оригинал тоже. Вот, рубашки. Оригинал, а? 600 А сом мне дон, үшін эже. 7 миңден 600 сом. Ну, мы так работаем, эже акциямен иштейбиз. Акциямен да? Жакшы. Макей туугандар, катталуучулар, мен бүгүн Кара Соодамын. Бүгүн 30 апрель 2023 жыл. Күнгө базар күн. Бул жерде жайма базар болуптур. Канчадан болуп атат футболкалар? А? 150 сом? 150 болуп калдыбы? Эме Кытайбы? Бишкек. Бишкек. Канча болуп атат футболкалар? А? Канча болуптур? 150 сом. 150? Сеникиби? 150 сомго эмне алат экенсиң? Футболка, мына мужской футболка, женский футболкалар бардыгы 150 сомдон болаттыр. Жайма базар. Кара Соода. 150 сомдон. 500 сомдук футболкалар. 150 сомдон. Футболкалар. Ош Кара Соо остановкасынын жанында, аялдамасынын. Булар синтетика. Канча болду детский кийимдер? 150? Футболкасы менен бир жашын өзү. 150 сом. 150. Бишкекпи? Синий аласың, красный. Аябай арзан болот. Мына ушул рядда. Сизде канча болот атат? 1000 сом. 1000? 1000 алпакилер, 1000ден. Синисini alayım. Çıvıl al ya. Nasırağına al. Arzat olma, gelsin. 150 somdon, arzat olma. 150 somdon. 150 somdon, arzat olma, gelsin. 150 somdon, arzat olma, gelsin. 150 somdon, arzat olma, gelsin. 150 somdon, arzat olma, 150 somdon. Arzat olma, gelsin. 150 somdon. Arzat olma. İçine girseysen hazırlanır.